Ekyanga kya Kigezi nikimanywaho obw'okugira eby'oburambuzi bwingi nk'enyanja ya Bunyonyi ya kabiri omu buringo muri East Africa, ekibira kya Bwindi Impenetrable Forest National Park, ekirimu engagi ya Mountain Gorillas, enshozi nyamurungi hamwe n'ebindi bingi. Heidi zikareeta orikwebembera eby'oburambuzi omu district ya Rubanda kandi orikukora na Kazinga Tour and Travel Company nagira ngu bamwe aha minyete etiine emirimo aha nkuuto ya Kabare Rubanda Kanungu Road okuza Ruhigi omu Bwindi Impenetrable National Park nibasiibira ogw'okwemereza abarambuzi obwo barikubashabiriza. Hariho incidence eherutse kubaho haregye ngu tukuruga Ikumba kuza Kanungu aho abana baheze kwemereza imotoka bagirekera amabari kugira ati haje kiyabahereza ari cyo gusa sinebane bashabe sente mumpe sente zanje ushobora ngo bazibabikisize andi cyo kubanza abazire nibaza kuhendera abarihiriza motoka kandi baheza nabana umushanga bazire baruvenjinga ryabo bana ikitaraze kutuyamba mu tourism zikareta nashaba byo kwerinda hamwe n'abandi abucurukwataho okwero mu kumaraho buzubobu begesa abantu kugira ngo tourism yitu ataje cyagiteganisa ko kuje cyagiteganisa of course abajungu bije n'akasenta kiturashira kubahereza karuga mu uwa as Rwanda district local government konko of course abagyenyi baba batashemerigwe bakagenda icyamuheru nituhendera tutabwene n'ejoro video sharing. We have not done enough. I think we call upon the district tourism officers to engage these people in dialogue. Engineer Ivan batumur kwebembera Kigezi tourism cluster nagira ngo nubashasha kureba ngo emize nk'ejeriyo nekoro umwanya ogu konkani bija kubana baganiraho n'abantu aba okuhindura omunkoreji mindset change so that these communities can see the value of the tourist, because the tourist, when he comes, he pays money to the hotel, to the tour operator, and the tour operator pays taxes. The taxes are supposed to in turn bring the social services to the community, so that is the hospitals and the roads and education. Okurigira habandiko kurwo ministry y'oburambuzi omwaka oguhiro korambura omwihanga katasya sente z'urukwingana trillion 2 na billion mushanju bitabucuru kwatono bagira ngo abarambuzi baba batakwasirwe kurungi etasye je basa kucendera gasha kwa job namanya.